ngina ngonjana emhlophe bathi ezinye zimnyama but thina bethi imhlophe mfowethu uyibise ngenkonjana emhlophe letinye emnyama kwakuye ngani kwakukhomba ukuluka nje ngekwenza futhi ngoba vele ngihlukile ngokwenza kwami nje nawe ngicela uyibonela engikwenzayo ngikwenza ngokuhluka ngokuthi vele ngikwenza uthando mfowethu sakufa sibone ungene nale intokazi stage lapha nahlabela ingoma lemnanzi yothando nasho ukuthi ngiyathandana lithando leliyalide ngabe udade wenu noma nje intokazi cha isesheli noma cha intokazi umaqondana akuyena umaqondana futhi cha nje intokazi ekhona nje endimeni ezomculo kwezenkondlo kukanjalo mfowethu bafuna kwazi abantu ukuthi ungabe inkonjane emhlophe izalelaphi itholakala kanjani itholakala kuphi futhi inkonjane emhlophe itholakala ku-Facebook njengenkonjane emhlophe uSiphamandla ku-TikTok NKE the supervisor ku-Instagram NKE usha kanjalo bese kuthi ku-YouTube inkonjane emhlophe nje kuphelela lapho mfowethu kunama awards etayo ngoDisemba ngamhla 13 Disemba amashamahle awards kubonakala mfowethu bayakunominate ku best newcomer ngabe lokho kusho ukuthini ukuthi ukhethe nje ngewabaquli sina wesipane kangaka nje bathi wabonakala soqoka wena ngabe kusho ukuthini kuwe lokho lokho kukhomba ukuthi kusaya kukhona la ngisaya khona ngalomculo leyo ukuthi ngiyabonakala ezweni ukuthi khona into engiyenzayo khona la mele iyabonakala ukuthi kodwa nje ngingagcini lapho bese ngibonga khona ukuthi kule competition ezayo kwamashiya amahle ngiqokeke nami nje ukuthi ngibe khona nje bonga kuyintokozo enkulu kumina lo nabaphasi bangivumela ngenza umsebenzi danko bhuti sabonga